ngasi ayu phong ki batuan tuan manipuri si phong sing digi amasum thoki ba thawdo thok sing digi maru oibe I pausing khonga charaga manipur top channel gi maike digi mayam da share ta ugi ahanmada rims ta oxygen season ningai laita badigi wa thok lakle amasum manipur hau ki bapung nifu gi nipan gi manum covid positive oibe miyoi tara sikhre miyoi sangwa ga humdra ga manga positive oikhre Manipur COVID-19 positive oibagi sang leptana hengalakpana RIMS hospital COVID ke anaba amata ngarang dagi laukhidre amasum marasida RIMS ki director na hospital asida sizinanaba oxygen laislaktre haina si isilakpadagi lenga ki official sing asi numidang koisen chenakre pauksi asina RIMS ka naknaba maphamdagi phangba pauna hai RIMS hospital goina COVID-19 water lady ba apun ba phamung masing asi humdraga ni thuini adumenama hospital asida casualty da lakpa anabasingi marakta COVID-19 positive oiba mi gi sang hengalakpaga loinana oxygen mathau taba anabasing hospital tangai fadaba ming sandaba yadabana ahen phamung hapsilaga ngasi nungthil pung mari phawra pun anaba marfuga manga RIMS ta lady masigi manungda ICU bed tara yauri RIMS की ओना फमुंग मसिंग हेंगेट कदब लाइरबस ऑक्सीजन की अवाट पर लाइरक पसिना मरम ओइरगा हेंगेट पंगमदना लाइरि हॉस्पिटल असिगी ओना कैजुअलिटी द लाइबा अनाबसिंग की मरकता लायोंग उतब पॉजिटिव ओइबा मियोय सिंगदी मसागी अयाबा लौरगा होम आइसोलेशन की दमक डिस्ट्रिक्ट सिंगी डीसी सिंग अमदी सीएमओ सिंग पाव फावरगा मयुमदा हलंखी मरासिदा RIMS hospital COVID-19 वाट अनाबा सलक्तबा मदी ऑक्सीजन की अवाट लाइरकपा असिना मरम ओइरगा ऑक्सीजन की तंगाई फदबा लैबा अनाबसिंग लौक्सिलुबदा प्रॉब्लम लैगदबना हॉस्पिटल असिदा मपानदगी पॉजिटिव ओइबा मियोयसिंग लौक्सिंद्रे हॉस्पिटल असिगी ओइनदी करिगुम्बा ऑक्सीजन मरांग कायना फंगलबदी फमुंग कुंथ्रागा मंगा हेनगत हननबा थौरांग लैय हायना पावसिना सुमखातारी अतोपा पावगे लिखुन अमना हाय ngasi RIMS authority gi maikeri gi manipur lengakta hospital asida oxygen gi stock asi pung mari rom dagi hena sijinana ba leitre haina se iraga tharak pari gi lengaki official sing pakhatna duna question chenakre si adu hek phangbaga chief minister n berena akan mamiyeng sangduna phibam adu yengsinana bugidama advisor to chief minister health Dr. S Ranjan principal secretary health and family welfare b bunungmang amadi commissioner Nidhi Kesarwani thaduna RIMS ki ladiba problem adu yingsinan ki hairi amasum amaromda Imphal gi Langol da ladiba Sido Hospital and Research Institute su COVID-19 gi phamu sandre hairi hospital asigi oina COVID ward puna phamu marf leibida loinamak thankre hairi hospital asigi oina ICU phamung kun leibida tangai fadabadigi phamung Hapkat laga punna anaba miyoi kun go humdoi ICU da lady hari hospital asigi authority digi phangba paun hai hospital asigi oinasu phamung humpu hapkat naba thorang leibane dubu oxygen gi award pa leibana maram oiraga amadi main power gi award pa leibana masi hapsin ba ngamdana lady oxygen gi award pa asi khara makai men khalam ki numit humni mari ne asida phamung masing hengat hanba yabagi phibam lei haujuk laidiba phibam masigi yenglaga ngarang dagi ICU mathau ta bana basing laushin ba lep daga lairi amasumara asida Jenims hospital dagi oina phamung sama leiba covid ward anaba sandre hari phibam masi yenglaga COVID-19 gi anauba block ama oina medicine ward ki block adu lokshinduna phamung sa me hengat hanana balenga na Jenims authority da khangan kre hari amasum Jenims ki mekedigi phamung sa masi hapkana ba thabak lakhot pa hore hospital asigi oina oxygen gi award pa hausiki oina leitri hari manipur lenga na lakholak pa anauba thawrang da khumalam pak ta leidiba Balbona phamung sahumlom leigidaba COVID care center amang asidagi mathau tawba hokre loinana Kumalam Park leba National Sport University gi hostel amadi Imphal West gi lamoi khunang khong da phamung satruk leigidaba COVID care center atuba matamda hangdong na ba sem sakre hen spaw man makhatana pali yam namak lebak thiba paw mani myam section a COVID-19 dagi labna lemina sen Manipur top channel gi mekedi myam da request tawjari hajujik myam phamung sandabi gi masum oxygen marang kaina leitabigi wathuk lakba horabani myam COVID-19 dagi labna lemina si amasum sakarna PDB SOP guidelines singsi ngakna satmina si haina sumyam da apel tawjari amasum makasa thajarak poina to pamaroi pa paw khraga myam na pijagi myam na fukta mina si yamna ngakliba paw mana myam sudum thengna birangani kanglon kaina yumda COVID ki test tawna advertise tawrakle Manipur lenga ki Directorate of Health Services amadi ICMR na piba COVID-19 testing protocol yuang Manipur lanai hospital amana yum da laktuna COVID ki test tawu yagani haina advertise tarokle layang na asum yengduna leibida miyam penadre
इम्फाल वेस्ट की उरोपोक एरिया लनाई हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर अमना सोशल मीडिया की खुतांग एडवर्टाइजमेंट तौदुना युम युम कोविड-19 टेस्टिंग तौबी खुदोंग चाब पीरी हाइदुना टेलीफोन नंबर सिंग पीरगा पाउ फोरकनबा हाइरि पाउसिएसना फंबा पाउना हाइ हेल्थ केयर फैसिलिटी असिदा तौरिबा कोविड-19 टेस्ट असी RT-PCR ने हाइना फोंदोई हाइरि अमसुम लोइना टेस्ट तौबा मतमदा मी अमदा लुपा लिसिंग अनिगा चंगा लौई हाइरि अमसुम हेल्थ केयर फैसिलिटी असिगी स्टाफ सिंग युम युम द सलगा सैंपल लौरबा मतुंगदा मखोइगी लैबोरेटरी द पुरकलगा RT-PCR टेस्टिंग असी तौरबा मतुंगदा मदुगी रिपोर्ट अदु हॉस्पिटल की वेबसाइट ता अपलोड तौरकनी हाइना फोंदो इसो हाइरि अमरमदा मणिपुर द लनाई हॉस्पिटल सिंग टेस्टिंग सथरिबसी मपुंग ओइना लेंगाना अयाबा पीरबा मतुंगदा सथरिबनी लेंगाना नुमित खुदिंगी थोकप कोविड-19 गे अपडेट तौबा स्टेटस द यावरिबा लैबोरेटरी सिंगी लिस्ट यावरिबा लनाई हॉस्पिटल सिंगी मिंगी पारेंगदा हाउजु युमदगी सैंपल लौबगी खुतोंग चाप मियामदा पीरी हाइना एडवर्टाइजमेंट तौरिबा लनाई हेल्थ केयर सेंटर असिगी मिंग यावदे लेंगा की हेल्थ डिपार्टमेंट की IDSP na numit khudingi tholakpa report yauriba laboratory sing adudi BRDL RIMS BRDL Zenims STDC IRL Imphal West District Hospital Senapati District Hospital Tamenglong Urkhul atai District Hospital sing Babina Diagnostic Center Lab Rasmiristi Lab Siza Hospital Mother and Child Care Hospital and Research Center Private Hospital sing antigen test isen diagnostic ni hain su pau sin makhata na spalli atopa pau manamo doctor sing the lengak na protective gears speedre Manipur COVID-19 gani subo web lak padigi khanghau dana misimina gi sang wang khalak pagi lan ama mayuk na ringi sida anaba sing hakthing na thengnari ba doctor amari health worker sing the lengak na PPE yauna protective gears marangkai na pidabagi wakat lakle haukiba kumza English ni ga kunga mathogi December sainagi Wuhan gi sandorakpa haukiba novel coronavirus COVID-19 gi laisat sina kumza English ni ga kun pumba misi mina kya thok tuna miyam na waba mayona khre laisat asigi mayai khara taptharakle khannarakpa mikup salib sayes da laisat asigi ani suba web amuk mayong narakle India gi konung oiriba New Delhi yaun state kya da laisat asigi ani suba web lakpadagi haukiba tha makhaya marom asigi manungda nauna नाब सिखिबगी मसिंग खंगहौदना हेनगलगली हारि लेंगा की हॉस्पिटल सिंग खक्तदा नतना प्राइवेट हॉस्पिटल सिंग फाव कोविड-19 की फमुंग कोनदबगी सांगदा लाइसेट असिना लेप लेतना संदोरकली लाइबक थीबदे लाइसेट असिबु थवाई खुबाक हापतना लंथेंगनरिबा डॉक्टर नर्स अमदी तुआन तुआन बे हेल्थ केयर वर्कर सिंगी सेक्शन थरंग लाइंगाकना अखनबा पाखटपिदबगुम तौरी मरुओइना स्टेट लेंगा की मखादा लेबो हॉस्पिटल सिंगदा मथौ तौरिबि हेल्थ वर्कर सिंगी पर्सनल protective equipment PPE hand glove sanitizer face shield amadi mask na singba polam singning thina phangandabagi mami tari masina laisat asibu lanthengnari ba doctor sing pukning hantarakba yabagi maram amasu oire wafam asiga mari leinana Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science Jennings Hospital lagi phangba pawamagi matungina maru oina hospital asigi emergency casualty da laidiba doctor amadi nurse na sijinagadaba PPE amadi hand gloves sing haukiba tha kharagi mamangni supply tawrakte haiduna phangdre amasum alcohol yawe hand sanitizer su bottle ama anikha pibana health worker sing marangkaina sijinaba phangdre saira sida oxygen cylinder gi awat pasu sauna leirakpa sida anaba sing layengna ba hotna ba awab oire hari emergency casualty ta pukhalagli ba anaba sing asi khudak ki layeng darkar oiba ngak to oibanina doctor amadi nurse sing na anaba gi masara haktingna paiduna yengba tari laisat asigi khudong thini oiriba sang asida PPE yaudana yengba haibadusu laisat asi launabagi maram oigani anaba singi maikei su positive oire khanglabasu yengbiroidra haibagi mi paiba leiba maramna haidoktabe yaure hainasu pawamana su makhatana phongdorakli Atopa pawaman Assam da BJP Bengal da Trinamool gi lengak lengdana leiragani Kerala da LDF ki lengak makhasa tharagani Tamil Nadu da AIADMK dagi DMK na power munkhre West Bengal gi Chief Minister Mamata Banerjee maithi hore leba asigi state mari amasum union territory amadi pangthokiba mikhal gi fal laukthokpa hokre mikhal asida BJP gi lusingba singna Bengal da Trinamool Congress ki lengak lehendana bo hona ba yaba khudingma hona jakhrawa basu Trinamool Congress ti thingmangam khidre adumainama Chief Minister Mamata Banerjee gi mahaki lamba okiba BJP gi lusingba Savestru Adhikari na maithiba pikre
ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯐꯜ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯗ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯒꯜꯗ ꯃꯃꯇꯥ ꯕꯦꯅꯔꯖꯤ ꯃꯥꯏꯊꯤ ꯍꯧꯔꯕꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯅꯤꯔꯣꯝ ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯗ ꯁꯥꯊꯤꯔꯕ ꯆꯩꯅꯥ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯦꯐ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯁꯤꯠ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯦꯔꯦꯂꯥꯗ ꯂꯦꯐ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯐ꯭ꯔꯟꯠꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ UDF ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯅꯥꯗꯨꯗ AIADMK ꯗꯒꯤ DMKꯅ ꯄꯋꯥꯔ ꯃꯨꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕꯁꯤ ꯐꯣꯡꯁꯤꯡꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯅꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯎ ꯌꯥꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯒꯅꯤ L ꯁꯨꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ COVID-19 ꯒꯤ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡ ꯎꯠꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯣꯠꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ COVID-19 ꯒꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯎ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ MLA L ꯁꯨꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯑꯦꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯂꯤꯕ COVID-19 ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯐꯝꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ MLA ꯁꯨꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤꯡꯗ ꯐꯦꯁ ꯃꯥꯛꯁ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ L ꯁꯨꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ MLA L ꯁꯨꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ COVID-19 ꯒꯤ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡ ꯎꯠꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯣꯠꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯣꯠꯁꯤꯟꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯜꯂꯛꯅꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯣꯠꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯎ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯟ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯁꯤꯂꯤꯟꯗꯔ ꯑꯦꯂꯣꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ COVID-19 ꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯋꯦꯕ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯟ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯁꯤꯂꯤꯟꯗꯔ ꯑꯦꯂꯣꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟड ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯔꯤꯝꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ D ꯇꯥꯏꯞ ꯁꯤꯂꯤꯟꯗꯔ 110 ꯖꯦꯅꯤꯝꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ D ꯇꯥꯏꯞ ꯁꯤꯂꯤꯟꯗꯔ 110 ꯁꯤꯖ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ D ꯇꯥꯏꯞ ꯁꯤꯂꯤꯟꯗꯔ 60 ꯔꯥꯖ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯇꯤꯗ D ꯇꯥꯏꯞ ꯁꯤꯂꯤꯟꯗꯔ 60 DHS amadi COVID healthcare facilitiesingda D type cylinder yankai amasung non COVID hospital tangai fadaba phibamda sizinanaba D type cylinder samagi allocation thokre hairiba oxygen cylinder gi sang sina konadabagi phibam lakpa tarabasu mari leinabasingna manipur gi mapanagi ehenba oxygen cylinder sing laisinanaba honagani amasung state asida oxygen gi phibam gi matungina allocation dasu matam gi matungina ahomba lehenni amasum state asida lairiba oxygen manufacture unit singnasu hospital singna oxygen gi awat pa lehendanaba honagadabani haina spausna pali marathana mapalam gi ba paung tung myam da hapsaram gi bengal da BJP office mai thakre Trinamool Congress da marau sikre West Bengal da Assembly Mikhala Trinamool Congress na amuhana sauna mai pakpagi phibam lairakhibaga ngasi numidang weram arambakta leiba BJP party office ama mai thakre BJP lusingba singa masung workers singna mafam kya mukta makhogi workers singi mathakta Trinamool ni hingsa sathare haina maral piba video adu tweet tawki adumenama Chief Minister Mamata Banerjee na maki party gi arambak mire Sujata Mondalbu BJP workers singna talakhi amasung polling booth manakta makokta thomkhibani haiki Kolkata dagi kilometer marfurom lapada Hugri district ki manungda leiba town Arambak cell phone video singna matam kharagi oiba sang aduda mai sakpadu utkhi Bengal Assembly Mikhalgi mangoinana BJP amasung Trinamool Congress na hingsa tawi haina amaga moral sinarkhibani haina spausna palli makasa tharakpoina to papawamana mu indefinite ban sathagadauri Central District Fishery Farms Development Committee gi General Secretary J Sithungna thokpasirol amada district asigi fishery officer oina transfer tawrakhibi KH Ibetumbibu amuk hana district asidagi transfer tawdrabadi tha asigi taretigi Sandal Imphal Road indefinite ban tawragani hainsu pausina makhatana phongdorakli amasum atopache fongamadanamu asumna phongli Imphal Sandal lambi thingmugi khongjang changsilagani committee district fishery office Sandal gi DFO oina khwairakum Ibetumbi laingakna posting pirakpada Sandal district fishery farms development committee na yamna kana yaningda phongdokpaga loinana officer asibu atopa mafam amada transfer thadrabadi committee asina lakliba me taretagi Sandal Imphal lambi district highway asi matam kaktana thingjinanaba phirep laure haina committee gi serol aman hairi
अमसुम कमिटी असिगी जनरल सेक्रेटरी जे सिथुंगना खुयेक बिदुना थोलकपा सिरोल अमना हाइरिबदि संडेल की DFO ओइना नौना पोस्टिंग पिरखिबा KH इबेतोंबी असि चुसामपुर डिस्ट्रिक्ट सेंजा थुमजा तवी हाइदुना मफम अदुदगी ट्रांसफर तौरकपनि संडेल दसु हाना DFO ओइरमलिबी असिना सेंजा थुमजा यामना तवी हाइबसि पुनमंगना हाइनदरबसु खंगनरब वाफमनि असिगुम्बा मरम क्या असिना इबेतोंबीबु DFO ओइना अमुखना संडेल डिस्ट्रिक्ट थरक यारोय करिगुम्बा कमिटी असिना हाइरिबा वाफम असि लाइंगाकना थावोइद्रबदि लागलिबा मे 8 तगी हौना संडेल इम्फाल डिस्ट्रिक्ट हाईवे असि मतम कक्तना थिंजिनबगी खोंजंग संगसिनगदौरबनि हानसु पाव अमना मखाताना पल्ली अमसुम लोसिलकपोइना अतोपा अतेनबा पाव अमना कोविड-19 टास्क फोर्स नेशनल लॉकडाउन थंबा पामी नेशनल लॉकडाउन सेक्शन थंबसिना इंडिया हौजिक थोकलिबा कोविड-19 वायरस की साथीरबनि सुबा वेब असिगी सेन थुगाइनबगी अमता गायरबा पाम्बई ओइबा याय हाइना नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स की एक्सपर्ट सिंगना मोट पीरी पाउसी अमगी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अमगी मतुंगिना सेंट्रल गवर्नमेंट पाउताक पीरिबा टेक्निकल एक्सपर्ट बॉडी अमा ओइरिबा कोविड-19 टास्क फोर्स की मेंबर खरना नेशनल लॉकडाउन तौनबा गवर्नमेंट कना तक्सिली केस मसिंग लेप्तना वांखलकपगा लोइना लाइना असिना मी सियनबबु लेप्तना हेनगलकपगी फियम येंगदुना टास्क फोर्स की मेंबर्स सिंह सयोल अनिरोम नेशनल लॉकडाउन थंबा पामली टास्क फोर्स अदुदा एम्स अमसुम ICMR की एक्सपर्ट सिंह यावरी हौखिबा मतम खरा असिदा टास्क फोर्स असिगी मीटिंग क्या पांगथोखरे हाइनसु पाव मन मखाताना फोंदोरबी अदुगा म्याम हौसिकुइनदि पावसु मतंग असा लोसिनजरगे अदुगा पाथोकसकिबदा सोइखिबा लानकि क्या यावरसु म्याम मंगा पिगने अदु अनौ इपावसिंग खरमसु लरि सुन सोइदना म्यामदा अपडेट पिजरके अदु फोंगा मिनरसि हाइना मणिपुर टॉप चैनल की मेकेडी हाइजरी अदुगा पाथोकसकिबदा सोइखिबा लानकि यावरसु म्याम मंगा पिगने थैंक यू